Erken nu Yetima Liga Süper Ahmet Spor'e bir beşleriye Hazaran Aligiran Grebesta Brengi Kesku Sorra imza kirin. Merasime transferin nu Samuel Balet, Yira Sor, Muhammed Halil, Gökhan Gül, Urrayan Lutin, dibin Coşu Xroş, u duruşmen Aligiran da imza avetin. Ez ê îsal bawekî herî baş nû nertiya formaya Amedsporê bikim. Ez soz didim we ku em ê îsal karekê gelek baş bikin. Ya rastî sedema ez hatim Amedsporê ev alîgirên bi coş bûn hûn bawer bin ez ê ji bo van rengan çi pêwîst be bikim. Li vir gelek alîgir hene. Ez ji bo ku hêza xwe yarîgehê nîşan bidim bê sebrim. Çiş destê min were ez ê bikim. İnşallah em ê bi hev re bigihîjine armanca xwe. Bi dil û can çê ji destê min were ez ê bikim ji bo Amedsporê. Piştî merasime imzayê Beşek Aligiran Ahmet Sporê. Formeyên xwedan imza kirin, Beşek ji wan jî govendû dîlan gerandin. Az Ahmet Spor'a biraz takım savê ve la İsveç'e hatim. Savê maçê hatim az maçê meskim. Az Maraşê Albistonê ma, az la İsveç'e damîn ma, az savê Ahmet Spor'a hatim. Maçê siftê az ki Ahmet Spor'a sêrkima. Transferê me pir baş e, pir xweş e. Îsal hedefa me şampiyonluğu e. Ne Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Trabzonspor. Tek şampiyon Ahmet Spor. İnşallah ben beşten Avrupa Ligi. Transferime gelin hoşum. İnşallah ben Avrupa Ligi. Bavariye me he. Bavariye me Ahmet e. Bavariye me Juan e. Juan e me tac seri mene. Her zaman her yerde şampiyon Ahmet. Tima Kesku Sor ded awil maça Liga Süper Ayı salda şanzde tebaxê Erzurum Sporê ra werin beraber hev û alîgir û futbolîst pek ve dixwazin destpêka sezonê bi serkeftin be. Abdülselam Akıncı Ruda Ahmet.